ole tuntruma chuanin I aldos kan tianga request omangin ti chuanin voin bi ka chuanin video pani pathum da kan tumanga argas te po kan titel to tura ngai la hemi sc ka ho ta chuanin hero tlemina kim ve dewa kami wang khanin I tuntuma chuan aldos kan ti phot don ani ti chuan hei hi emblem set dan tunia cdr kan peanga penetration le sorry killing spree kan lang killing spree heng ho hi aldos emblem set turata na kan man tur chuni ta ni tuna a hero alutang aldos su sprint thi kan lak thin dan kha ne tun ma chuan mar chu tun nai bi ka chun cc ten lo tam ta ka wangin purify emo flicker emo po hi lak rem thawa eng poni sengin I kangkha emblem sorry battle spell la lak dan tur chunia ole aldos si a passive chuanin I void ni basic damage aman apiang hian ina void thumna hian shield ta pechina void khat void ni a void thumna kan hei shield ta aneita khu a stack atam dana zirin I aldos hianin a shield ne kha apung ta ni khumi atira chon han enlock ta ila khute chaw khu punga tin he shield ta hi second nga dan zela aron in cm theita second na nga nuwa basic attack man nuwa khaton om chuang lawa second nga ma khaton om chuang lawa dina hei tikon shield nei ta sichon second nga da liam lawa shield kha om chuang lawa ni hei mase second nga liam chon shield kha om ta ni kha a passive choni ta ni tichon aldos hianin abul hnaya mi an thi hianin I arrange china a basic sorry a passive a first skill range china hian en lokang normal bot ai ko khoita chuan kha hemi sorry khati lo khan gati sol le thin ni ti hian ti menge no en lokila hetiami ahneka athi ahnek hlum pa ngai hianin stack khu pelem lo ani aldo simo amaro chu I enge ni minions tivelte etiang a chum hlum hianin 3 stack zel again ta ni aldo hianin practice mode ha thei ve mo ka shelova kanen lokange ka hero ni chi lowa zeblo zon ka mangai chi lo aldo si 3 stack apetani first skill kan chum hlum hian 3 stack min pe ni ti chuan enemy hero kan tha pon tu ti thau chu nia no cd kan da lok mai ti chuan enemy hero kan tha hian 10 stack min petani enemy hero kan chum hlum hian mo ti chuan first skill kan chum hlum ni lo first skill ma a ti nek pa nga kan chum hlum hian 1 stack zel min petani hemi a stack te himo khu stack khu atam pole shield thi ape khian na a tin damage hi ana bokani chu aldo si kan stack chak don chuanin lena kan solo a wave hi hemi first skill manga kan last hi thi ngai ta dinani chu hian 3 stack zel ani ta chu tiang chon minions pathum anoma wangin pathum mun thum ani chuanin stack kwa wave khata stack kwa zel kan hlo thei dinani lo ni ta ni stack kwa zel tinani chu ti chuan jungle kan tha hianin stack thum thau min pe a first skill kan chum hlum hian first skill kan chum hlum lo hian stack khat che min pe a ve thung tlat maya chu khu 33 train 34 a chau de khu 35 le che engani nek hlum pa ngai chonin chum hlum ni lo nek hlum pa ngai chonin 1 stack min pe a mase first skill manga I chum hlum chonin 3 stack a pek bel chani chumi wang chuanin I tha ma de usi khanin a thi ma de wanga khanin I first skill khala nun lo chon han nga klek la first skill a chum hlum sam khai tum thi ranga ti chuanin a stack up lon ta ni ti chuan turtle le lord kan tha hianin 10 stack ve min pe a chu I chum hlumin I nek hlum pa ngai ni loin I chum hlumin chumi wang chuanin turtle te lord te kan lak lai hian chum hlum sam mi tum thin don ti chuan extra 10 stack ani ta ni en lokang stack alanga avak lo thum riat chera ne aku
khatia chum hlum khan 49 na updoor ta ku 10 stack min peta ni chu a first skill thoda ni ta first skill manga ichum hlum hian ichum hlum hian nei ti hian 3 stack le 10 stack apek dang kha hero le turtle le lorta 10 stack ape che chum hlumin ti chuan minions a 3 stack apeta che a jungle nen chu thoda la lo ni ta ni taret ve thunga hianin ama hi god mode kan da lok next level pu pange khoi na lo mai taret kan chum hlum hi kan chum hianin 10 stack min pe boka taret i khoi nangmana i chum hlum hian amaro chu i chum ni lowa i nek hlum pa nga yani chuanin 10 stack kha pelo chani ti kon 72 a kai sang ta ni ti chuan kan soyang khan a stack hi atam po le hemi tia kan tia a shield pe ka hi tam ta ni ku hup tam atam ta ni chu a passive shield hi mo ka voi ni khat chuma athi to ni laila po ka kha a first skill tho dan chu ta ni hei first skill hi lo tang ma se ku khon hun chu nei ta hei ta hi cool down ku zo man chuan a chum don mi lo nia hei nek tang ase hamiom chu ngai chum chuan ti kham ta ni second skill ve thung hi second skill a hianin a second skill man lai hianin I basic attack zong hi 50% sia la ti chuanin physical damage nearby units stun damage hei hian a stun bokani bul nai mi ta hi hei a stun ta ni khu tin hemi am om chu hena ma hit ti tlan chak bok ta chu enemy tlan che tur na hen tangkai ta ni a stun kewa chum hlum theina tur khan mo tin hei hian damage nei ve boka khu anei na bokani second skill kha man dan chu ni ta ni tin a second skill kan du huna kan me non chon kan ti puak thei thau bokani hei kha ni ta ti chuan a ultimate chu voi khati metanga enemy nung ho khati henan lang don ta anom na me pa alang vek thei ta ni kha me pa lang vek theya I du ber kha I thei ta ni ti chuan ti hian ka meta laila hi ka khi ka du ta ti hian a thlok don ta ni mase ka han thlen ma in aden le chon du chon ka met non lenga a cancel dei thei bok ta ni chu ultimate khamo kha man dan chu ni ta ni ultimate ka tin a ultimate man lockdown hian first skill hi ilot sa thei ve bok thau ta ni I mark ta first skill ilot sa ti chuan I mark chhau ta first skill khai met le a kha achum ngal ta ni chom voi ni achum double thei ta ni chon tlan che turi uma second skill ni chuak le ngala tiang khan aman thei ta ni chu I chuan khami lo vek trick pakhat om le thei boka chu I shield nei sa tu rang khan I mark thei bok ta ni chu tuna hianin I han thlen chho huna voi khati han khoi huna shield nei thei nan khan voi khat voi ni minion si khoi lok sanga ti chuan I mark anga thleng thata tia khanin I khoi che khanin shield nei don ta ni nangma khanin mo chu amaro chu a hun chunga khami a passive hun chunga kha cool down chaka wangin I khami hun chunga kan ti man khat apoi mo ta ni chu kan chunga khamo te voi khat voi ni chunga hemi ava chunga kha ti kon shield nei ngal dei mai ni ku kha khami trick apo kha man thei tho ta ni ti chuan aldo si stack chak tur chong kan soyang khan wave kan clear that pe anga ya tin earlier chuanin min gang nasa mm3 na kan stack chak ten hlo wangin khami wang khan taret nunga tangin film khur taka anron minions local kha lo la sit hemi lo la sit ram tum kha angai ta ni ti chuan hei tiang kan thlok chawa thlen chaw ma doin first skill ka lot sa chon basic nen ka beita achum hal ta ni chu antuna hand stack hi zale somthum le pariat ka nei meka a full stack hi 500 ania zanga stack tin chona den ani tha thei lo thluk ani thiam phei chon poni se stack zan hi somnga sina phei chonin ama hian a geng ve ngal char thei ang to ania aden ma thiam tan phei chon stack zale ka po hianin kil hian la thiam mai ni eng poni se kil vai khat kan chum hlum khan 10 stack min pe ka wangin I kil te kha kan nei enge ni ku voi ni che kan hek to tuna khan laila khamo stack hi za somnga pakoni mek ta ni kha aldo su
man dan basic lutuk ang chuan han soi don chuan ani mai ta ni i chuan a build ve lam thunga ero chuanin movement a hianin mana regen kan lam mai anga ti chuan endless battle hit through damage nei na kan pe anga defense a hianin thunderbolt hemite pathum hi hemite pani hianin through damage a pe dun don ta ni ti chuan chumi lo ve ka ke mania kan build theida oma chuan blade of heptasis te po ami lutuk thawani izona ma hian magic hi a ho em a nge in hemite pani hi nga ya chuan hei hi a full build ang lo ni tang se i enge ni zilong hi sinang kha a damage chu ni ta ni chu stack zan hi kala nei tling lo tu na hem ma se khu kan huang khona shield khu up tam to em mai ni al do simo a passive kha asang to ni san chu enge kan ti chuan a stack nem to wang ani kha tuna hianin i normal pot hi kan da cheu lok anga a stack hi kan ti full lok teng stack zani stack zathum stack zali trap stack zali stack zanga full nanta kaka a stack full chu ni ta ni poni se damage bot kan da anga first skill damage kan lang 5000 10k voi khat na ki 5000 damage atling ha shim to ni ti chuanin i normal bot hi ke ma hi ka defense item hi kan pe lok alo nei vezels ya level 1 so 1 touch shim to ani chu so penetration ka pe kyo tu na khan mela figure voi khat voi ni voi thum voi li voi ngat ne kani kha turtle voi ngat ne ke vetlat mai voi one shot tur pona build thei thaw ma se kha chu rank a man tlak le chuang si lo ta ni chu chan chu ma hian defense item amamo myo wangin mo chumi wang jok chuan tin aldos ni chuan jungle vak lo hi thakop mai kan jungle lutuk hi chuanin kan ria tur chu enge ni kan jungle chung khan wave an on tlang phei chuan taretin wave coming no tha khal thina ui om thin em ta ni chuwan chuan jungle voi thum voi li vel iwa ne ka dia iwa be a stack thum a pek bel che ai chuan helaya wave pahni pathum arwala eti nek maya i stack thum pek bel chekha a hlok dei zok ani i stack up chak zok dei ani chuan aldos man chuanin i lane clear taima khinga ya helaya hian on geng riau che chuan mid lama te han chola mid te han geng zoila bot thon on chho huna bot la chuk thale la tikhan ikal kwal ve pe renga ngai ni earlier chuan mo stack zani han nei tling zung tur chuan hatia iti chuanin lane hi clear taima pot chuan i stack hi sang chak don ani chuan i enge ni aldo si late game dominator kan ti bayang chu ani ya chumi wang chuanin ama hianin i stun chu nei a second skill hi ni deuh maya aba ki tu cc lutuk hi nei lem lava hetia han uma a han knockback zok na lo te knockback hi ni deuh maya chumi wang tak chuanin aldo si chu earlier chon film khur puyanga ya nem ve ang rengamo bapong huai chi khani chuang lo ani chu chumi wang chuan i team fighter po cc nei thade on lom chuan purify nen thlok lut mai la chi choni tan po ol samjok don ta ni chu kha aldos bi ka son basic ania i jungle vak a in i wave clear teimak kha ke chon ka suggest zok dei ani chu te chu tip sa kan soi vele ani chu